So hey guys, what is up? Banning Tea is here and welcome back to my channel. Asipini video long puthot kache tong tu long bachoro lo kado kavia phansi tame. Asipini video long bangin release tame atum phana than pon thupo atheke na tum kado kavita lana tum my YouTube a video lo mala thumbnail pu koson sike add no dak ma pinya video long than pon po kopi apot sike add no ma ko nang kopi sike claim klilang ma pinya video long than pon po tang te apot pa weapon brand video le start wrong lona to aprang si na tum Play Store on Damon and ke YouTube Studio bu search non and to my Play Store on Damran tum YouTube Studio bu search non jongsi update delang bate polam la hede. So guys ni same YouTube Studio bu search po aprang si okay well done nilis tami search elo uncanny just tami update dela uncanny list tami update po na tum don si update dela mate na tum ta update non unle open on okay nilis tami jo finally update tangan lo an ke simply non bangke open po okay and open that lo pelote jo interface bangela la sono tami ni alan nili isi icon ben mang si example fan pini video long tan bo hai jo interface bang na tumra chini lo YouTube Studio long open lo teleson interface bang po angin simply see video choose po anke edit long nam po take cut pencil niom doi and again la edit long nam to po thumbnail ke jipan and jo la custom thumbnail long biaro te na tom pan dak na top po mane na tum YouTube channel na tum YouTube channel icon se tame verify felang and need to verify na mane na tum YouTube channel tame verify nan ko po ansi labang so thumbnail option custom thumbnail options tame wang po ate kina tum thumbnail add me po jo la sonja lo copy po si ki add no dak ma pote na tum YouTube na tum YouTube channel tame verify na po anke jongsi verify tag thelang po te and comment along thano next video now one people. So guys pini video bangge learn velo don't see a video don't see langme send like non share non subscribe and bye.